Dobro jutro, Lorena. Dobro jutro, mameta. Dobro jutro. Uskoro ti je rođendan. Što bi željela za poklon? Željela bi robota koji se pretvara u razglednicu. Robota? Kakvog robota? To je sigurno skupo i nepotrebno. Dobro, Slavko, ne deri se. Ne možemo. Možemo se dogovoriti na vići na dijete. Ali želi nešto tako skupo i nepotrebno. Dođi, idemo se dogovoriti. Kakvog robota ona želi? I Slavko, kakav je rezultat? 2-1 za Dinamo, nemojmo sad smetati. Možemo li razgovarati? Možemo poslije utakmice, ne mogu Ali sad. ja te sad trebam. Lorena u sobi tamo plače. Dobro, rekli smo da ćemo, nećemo... Jel ti imaš malo obzira? Dijete želi robota, možemo li se dogovoriti? Dobro sam rekao poslije utakmice. Zar ti je utakmica važnija od Lorene? Nije, ali smo rekli da nećemo kupiti Ali ona robota. plače u sobi. Dobro, ja gledam utakmicu. Želim se dogovoriti s tobom, da odemo do dućana da istražimo. Nakon utakmice. Dobro. Gol! Sad možemo ići. Ajde. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, kako vam mogu pomoći? Pa mi bi trebali jednog robota. Kakvog robota želite? Imamo plastične, metalne... Nama treba robot koji mijenja oblike. Evo, samo da vidim da li imamo... Imamo, evo, taman zadnji komad. Ajme, Slavko, vidi ga što je baš je sladak. A koliko to košta? Pa pošto je zadnji komad, samo 69,99. Uzmimo ga, Slavko. Zar nije to previše? Ali, ipak se radi o našoj kćeri, razmisli malo. Dobro, kupit ćemo ga. Gotovinom ili kreditnom karticom? Gotovinom. Dobro. Izvolite ostatak. Hvala. Doviđenja. Nije dobro. Ne, nije super. Lorena, jesi dobro? Pustite me, mir. Smiri se, ja i tata imamo poklon za tebe. Evo, robot. Wow! Kako je lijep? Wow. Je li to poklon koji si htjela? Da. Wow, baš je super. Dobro, stavit ćemo se da se igraš tim. Haha, sad mogu pokoriti svijet.